Pinia dapa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arju ponekta. BLRB lapen Pakistan along kachepachong okchum prana songdo anaphan longle along pangbuisi pip edji pudet pia Prime Minister Narendra Modi kaningja sonsi India armu oksotum Pakistan aderarlo ludamsi okchum prana song kachepachong abo halong tengkhengdamlo ahok kedam tangjang mini phaing korahini ani pahalgam along kijui kelang ning kacheparong atumaphan thangnat adaya bipinten bangkora truck atumaphan okchumpran asongatum afran armudetlo lesofi PM Modi aninki pungpensi BLRB lapen okchumpran asongaphan longle duk pen pangbuisi longle piblab jipu ningje ponlo lesoka ningje pon atengpen pahalgam along adai ka beatumaphan afran karmudbek okchumpran asongatumaphan kiri chepaduk ponsi kedamtang aruni phai troxy ajojorlo porphai sipen isira chitim aporangbong operation sindur pomen irponsi Pakistan along kachepa chonga boha long sirkep adim tengkhengdamlo Pakistan occupied Kashmir ki hekpen POK habar along Jasimet Laskar e Taiba ki hekpen LET JSE Muhammad ki hekpen JEM lapen Hizbul Mujahidin atum kachepa chonga boha bangke bangso katengkhengdam mahut ingje pon thanglo lapen bangso hut bang troxy kep okchumpran asongatum afran damnang lokusi thanpon 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Colonel Sophia Query Sipen ke thanpon atengki kedamtang thereponi phaing korahini ani pahalgamalong adai kabe araraphan apran karmut alar kachi huijia phansi operation sindurasai dengponlo bangso hut palong sirkep okchumpran asong kachepa chonga bha bangki thangnulong etlo kedamtang ningkan thomke pen Pakistan atum okchumpran asonga phan ke pangring bom ajok hala bangso dimalong okchumpran asongatum aphai nang chan bomlo Labangso Operation Sindur asai ke dengpon Japan Colonel Sophia Query Silapen Wing Commander Romika Singh Banghini Swarlo Atumpen Japonsi Okchumpran Asongaphan Minute Inkora Po Apor Ansi Pahalgam Along Adaikabe Bangkora Truck Atum Alar Kuiti Kanglonglo Careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. National Desk Report, KATV News. Kedamtang jamini phaing korahini ani pahalgamalong okchumpran asongatum adai ka beara raphan apran karmudera jok India hin pensatame alarki huijia phan saideng ponsi
aruni phai trok siarnia bangke POK along Operation Sindur penajok palong sirkep okchumpran asong kachepa chonga bohalong tengkheng damlo Las Open India pen Pakistan angbong ron thama ki dojia phan hinia deratum kachesik nangdo tanglo ajara porsatami India Pakistan angbong ron thama kangthurji thangnat puthekthei pina sonsi nangdo la sojok ron thama apora hut kachesik chedangdun thekjia phanpura Home Ministry pen patirpi ponsi det pia dangalong mock drill ki bimate wartime preparedness aphan jaime ki padopon Det pia dangalong bangso saikideng asonsi dipurong supialong setami railway station along setami mock drill paman ponlo India pen Pakistan angbong ron dodok dok polote radatum penang akisung nang doji lasi bangso sek thangna akisung kabidet jia phanpura Indian government pen kachisik mek abangki kenang sotpura mithang kachisik ben abangki kimi pika jai mek pu hokponsi aruni phai troxy anikang sam por phai plipen tongsekot ron thama sekithi mate niliar ki radaphan parjupo Gari motor ke bega tum anseta anikang sam por phai ke thompen ke motor ke beg ington etnangji kadoka beseta por phai ke thompen lote hempen barbi detnangji ajo por hutmate kangting lote hemalong me mate light pakar ke detnangji jasemet ami ke er hei hoi ke ave pinangpo mobile anta switch off etnangji mate internet location amukha anta inghaplap nangji gari motor hei hoi ajang thu chisik ding nangji generator ke doatumta jangthu chisik paminangji ke choki jon hai hoita chisik paminangji tong sekora phan biscuit jangthu ingti sabon anta chithik nangji lapenan parta kenang sot nai lake emergency medicine lasonsi phukeso pokeso saline injection syringe mate first aid kit tarpaulin torchlight battery jongsi dopolote solar lapen kapre kenang jia son an Kadoka beta rona porahut hemisi ke dorapet kachere lapen kachisik pen kedo kedamjia phansi sorkara hin pen kachuningri padopon এটা অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে আমাক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে এটা ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে যে এটা এয়াৰ ৰেড চিগনেল দিব পাৰে আহিলে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ লাগিব আমাক সেই প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি এক্সাৰচাইজটো কৰিছোঁ এই মক ড্ৰিলটো কৰিছোঁ যাতে কিবা যদি কোনোবা কেতিয়াবা কিবা এটেক হৈ যায় ৰিয়েল টাইম চিটুৱেশ্যনত যদি হয় আমি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিম কেনেকৈ আমি ইভাকুৱেট কৰিম গোটেই ড্ৰিলটো আৰু এনেও এইটো একচুৱেলি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু হেৰিৰ পিনৰ পৰা কৰিবই লাগে চিভিল ডিফেন্সৰ পিনৰ পৰা এই এক্সাৰচাইজটো বহুত দিন হোৱা নাই আৰু নিৰ্দেশনাও আহিছে গতিকে আজি আমি এইটো এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ থেংক ইউ News report KTV News Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo domi thak me kardom